Haleluya. Reka tumaze tubibwire ariko twanezerewe cyane. Twabona ukuntu twabivuga ariko twanezerewe. Jewe nyitwa Murekatete Mwubahimana. Nje mfura iyo Bwana sifiwe. Nje mfura yiwe. Twumvishe ukuntu bagumye kuvuga amateka ya mama kuko mama ntitwamwibagiwe tumuhamze ku mutima yacu. Ariko ikintu cyatunejeje cyane ejo bundi bunyine Karege yarari hano niho twabigumye gukurikirana kuri YouTube tubona bavuga ubuhanya bwa mama. Haleluya. Turanezerwa cyane. Hano nigeze kubasengera sizi ukuntu apotre avuze ngo ntagwa nzi. Hari umunsi bigeze kunsengera hano. Meze nabi cyane. Haleluya. Nari meze nabi cyane kubwanje kuri ubu naya magenga sinzi ko no bangihagaze hano ngihari. Ariko nageze ahantu kure cyane. Ariko nageze hano baransengera Imana iranyibuka. Hano. Hano. Haleluya. Nukuvuga ngo mama nije mfura yiwe. Uyu nguyu nawe arankurikira ubwa kane. Nukuvuga ngo nawe nyine nuko ari Nairobi ariko yarakiri muto. Haleluya. Mama yakoze ibintu byinshi titwovuga ngo tubivuga no masaha tubirangize amasaha aragiye bwo kwira kandi titwovuga imirimo yo ngo tuyirangize. Ariko mama nukuvuga ngo yakoze imirimo myiza cyane kandi nyiza. Mama yatangiye gukora twe tukiri abana. Nukuvuga ngo mama yamzaye afite imyaka 10 yamzaye afite imyaka 10 yarashatswe ama imyaka 10 atarambyara. Ariko kubera yuko ngo yari afite amasezerano y'Imana tiyarambiwe. Kubera kuko yari umuntu wari uzi Imana cyane kandi wari ukunda Imana. Tiyigeze arambirwa yarakomeje ategereza amasezerano y'Imana. Agira imyaka 10 arambyara. Muri ico gihe mama yari afite imirimo nyinshi yagaza akora. Titwovuga imirimo mama yakoze ngo tuyirangize. Mama yakoze imirimo nyinshi ataratubyara tukiri abana bato. Kuva dukuze adukuza akora imirimo nyiza kandi nyinshi ishimishije cyane. Nukuvuga ngo abakozi b'Imana bose sinzi none no barabakeya ariko abenshi nabazi mama. Niyo tugiye kwivuga bakatubwira ngo twivuge. Iyo tuvuze papa suko nawe atumenyekana cyane. Ariko iyo tuvuze papa tibaza batwumva cyane. Tibaza batwumva cyane. Ariko iyo tuvuze tukavuga ngo turabanyansingizwa. Nukuri tuzuguma kuvuga menshi kera baba bagutahuye bakumenye. Tubona kuko mama yari umuntu w'Imana yagize neza cyane mu gihe ciwe. Niyo twatuvuga ibi byose atagihari. Ariko turazi neza kuko imirimo ya mama niki yakora bino byose. Haleluya. Twaranezerewe cyane twabona ukuntu twobivuga. Mama imirimo yakoze ni nyinshi kandi abakozi b'Imana barabizi kuturushaho. Njewe ngikura kimenye ubwenge. Nasanze mama zakora imirimo myiza, nasanze mama ari umukristo, nasanze mama zayakira abantu mu rugo. Nukuvuga ngo mama ntiyatoranya ngo uyu ni umubembe, uyu ni umushi, uyu ni umunyamoko. Mama ntiyatoranyaga ibyo kandi ntiyareba ibyo. Nukuvuga ngo umuntu wese yamwubahirira igice kandi akamufata akamuheza icubahiro. Yigeze kutubwira ngo tukaza dusuzugura abashi. Muzi ko abashi bagaza baza bakaja mu mazu abantu bagashaka nyine ko kubasuzugura cyane. Abashi mukagira amasahani yabo. Aratubwira ngo n'umushi ni umukozi w'Imana. Tukaza tuvuga ngo isahani ni y'umushi. Mama yagendaga abantu akaja kunzira kugira ngo abone abantu afasha. Yagendaga kunzira abantu bamucaho akabura nk'ikintu yabaha. Kuko bavuze ngo yatanga imyage. Bamusanga mu murima nk'abantu bamuciyeho bamusanga mu murima. Iwe yabareba akabona kuko bashonje kandi akabona kuko bameze nabi akandi akabona ntaco yo bafasha ahari. Ariko akaja mu murima agaca imyage. Imyage murazi kuko nayo ni ikintu gisuzuguritse cyane. Kuvuga ngo umuntu w'umugabo ngo uramubwiye ngo ngahe na umuheze imyage. Byari bigoye cyane. Ariko kubera iki
barabyumvaga kandi akabacira wa mwagi bakawujya. Yigeze kuwuheza Revera Sebitereko, hari abantu benshi bamuzi. Yigeze kuwumuheza umwagi amusanga ku nzira, noneho abura ikintu yamuha. Ndabizi cyane barabivuze mwarabyumvishije. Abura ikintu yamuha amucira umwagi. Revera aramubwira ati n'inkuru n'umubaza nawe hure n'abantu mpange ndajya umwagi ngo niwe wampaye umwagi. Aravuga ngo ntumpemukire kubera kuko abazica akoze cyose kandi yaguheza ikintu aguhaye. Iyo utacakiraga yumva kuko ababaye. Twabana n'ababembe, twari duturanye n'umuhana w'ababembe. Nukuvuga ngo ababembe bagazagira abana bagasa nk'abaraye bwaki. Mama akagenda akababwira akabazana, bagakamira umwana amata, umwana akondoka agakira bwaki, nyina akongera akabyara, umwana bakongera bakamuzana akondoka agakira bwaki. Kandi uwo n'umubembe ntaco yamushintapi, nta n'ikintu tiyamenye kuko hari cyamukorera, ariko mami we yarazi kuko ahakorera ijuru. Haleluya. Mama yarazi kuko ahakorera ijuru. Mama yakoze imirimo nyinshi, sitwobivuga ngo tuyirangize. Ndavuga makeya nyine kugira ngo tuyarangize. Mama yigeze guhura n'umuyumbe mu nzira, abona bavuye mu butayu bafite umunezero mwinshi cyane. Muraza abayumbe bavuye mu butayu baba bafite umunezero mwinshi. Arababwira ngo abonye kuko wamunezeza, ngo ariko ngo abuze ikintu yabaha. Atari ko kubera kuko mbuze ikintu nabaha, ari isaka abura ikintu na kimwe yabaha, kandi abona ari kure no mu rugo. Ngo yisake abakecuru baruguru ngo bagaze bagendanye isokozo ku bitenge, noneho ngo asanga afite igisokozo ku gitenge nyine we yagihambiriye. Ngo amare agikuraho, uwo mukozi w'Imana abantu benshi baramuzi ni Rugina, afata cya gisokozo aramubwira ngo ntaco no guha, ariko kubera ibyishimo nabonye ufite n'umwuka ukuye mu butayu, akira gusa wirebe urebe ukuntu umeze. Haleluya. Mama yakoze imirimo myinshi titwobivuga ngo tuyirangize. Ni ibintu yagaza akora umuntu akabura nk'ukuntu yabivuga. Abantu benshi bagaza bavuga ngo se ibi bintu azabikora ni muzima, ariko niwe wa mbere wari muzima, kandi niwe wa mbere wari uzi gukorera Yesu. Kandi ikindi congeho reka mbashimire. Ngiye kubashimira ku mirimo myiza mwakoze kandi itangaje. Nukuri byaradutangaje cyane. Urusengero kenshi kurusengeramwo, ariko ndandusengeramo. Ariko umunsi tubona amakuru ya mama ko yakomeje kwamamara, twabiboneye kuri YouTube muri urusengero. Haleluya. Turanezerwa cyane. Nukuvuga ngo musaza wanjye nkurikira abirumbashi, yahise anyohereza ko audio sinzi ukuntu yagakuruye kuri YouTube. Arambwira ati se noneho wamenye makuru? Tintayo nzi. Ati noneho dore noneho mama yazutse, nguyi ko baramuvuga bamushize kuri YouTube. Haleluya. Turatangara twumva ni ibintu twabanje kugenda nabanje kubitekereza nkibibona, insa nugiye kugira nkamo emotion menshi cyane, ariko ndavuga ngo Imana indinde kubera yuko mama yari umukirisitu. Mama yagiye mu ijuru, mama yakoreye Imana, mama yakoze imirimo myiza, kandi umuntu iyo yakoze neza hano kwisi imirimo nizivuga. Si umuntu uvuga ni imirimo. Uko nukuvuga ngo mama ntagihari, ariko imirimo mama yakoze ubu nyine niki yayivuga. Haleluya. Nukuri nshatse kubashimira mu bintu mwakoze. Twe twumvisha bavuga ngo mwafunguye urubuga, ariko cyane dukunze kuvugana na Karegeya, ambwira nyine ukuntu byagenze. Bavuga ngo abakozi b'Imana bafunguye urubuga bagira ngo reka badufashe kubw'imirimo mama yakoze. Urumva haraho namwe mwabyumvishije bibaho namwe byabakoze. Haleluya. Turishima cyane kandi turanezerwa, tubura nk'ukuntu twabigenza. Nukuri twebwe ntacyo twobaha. Kuba mukiya mutuzurira mama ku mirimo yakoze, nukuvuga ngo twamuhambye ku mutima turamufite, ariko kuba imirimo yiwe ikiyayivugwa mukiya muyamamaza hano ku isi abantu ntibamwibage. Nukuvuga ngo n'abatari bamuzi ubu nyine ko bari mu kumumenya. N'abana bacu batari bamuzi ubu nyine iyo ushize kuri YouTube uzubabwira bakumva nibitangaza, kababwira ngo ni mama, bakambwira ngo se mama wawe wakoze ibyo bintu ari hehe, kababwira ngo ntagihaba, ariko ni imirimo yiwe ihayivuga. Haleluya. Nukuri ntacyo twoheza abakozi b'Imana, ntacyo twobaheza, ariko Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru itazikiranirwa, Imana yo mu ijuru nifite izaba umuntu wese wagize icyo akora n'utaragize icyo akora ariko akabyumva akumva bimukoza ahantu. Ndavuze ngo Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Haleluya. Ntacyo twabitura, Imana yo mu ijuru izabiture. Yesu ashimwe.
twese ni ugushima Imana kubw'imirimo mama yakoze no kubona twese turi hano turi amahoro. Imana ishimwe. Ibintu mama yakoze ni byinshi kandi ni byiza, ntago twobivuga ngo tubirangize. Nje naravuze nsanga bazavuga imirimo yiwe, ndakurangana gutya nza numva bavuga amateka yiwe. Ariko agahinda kamwe ngira nuko namenye ubwenge atagihaba, wenda ngo nza mubona mbona ibintu akora, ariko kubera imirimo yiwe biza binkomeza cyane. Mama yagiraga urukundo rwinshi kandi akagira ubuntu bwinshi. Ntabwo yarobanuraga ngo bavuge ngo uyu ni umubembe cyangwa uyu ni umunyamurenge, ngo bavuge ngo uyu ni papa, uyu ni muramu we, ibi ni ibiki. Ibi bintu byose byari biresha kuri we. Mama pamukuwa ubi Kigali yigera yohereza papa costume, kuko bisanzwe nyine umuntu yohereza undi costume nyine abavukana barabyumva. Noneho afata ya costume papa atarayambara ayambika umushi. Kandi ntago byari bivuze ngo n'urwango yari yayanze papa cyangwa ngo hari ikibazo cyari cyabaye, ahubwo ni urukundo yagiraga n'ubuntu, akumva yuko abantu bose kuri we baresha, abigenza gutyo. Papa aje amubajije se costume yagiye he, aramubwira ngo yayambitse umushi, yabonye ari umukozi w'Imana arayimwambika. Ibintu yakoze rero ni byinshi ntitwobivuga ngo tubirangize, ariko ikizima nuko duhora twibuka imirimo yiwe, kandi nacu cyo twiga ni ukugira ngo tumugendereho tugere ikirenge mu ciwe. Nabashimira cyane ku byo mwakoze, ni byinshi byaraturenze. Jena nicariye kuri YouTube mbona baravuze ngo nyansingizwe, ngira ngo none numviranye ntago ari byo nabonye. Nongeye kureba mbona tena niko bavuze, ariko nshima Imana cyane kubw'ubutumwa bwamamara. Ikinezeza cyane nuko bwamamara kugeza n'abandi batabuzi bakabumenya, kandi message irimo ni ukuvuga ngo ntago bwamamara gusa ngo bupfire ubusa cyangwa ngo mwumve nk'amateka, ahubwo message yose iziza ifite intego. Buriya wasanga biza hari uwo bibwira muri mwe cyangwa nanje kugira ngo duhinduke dukore neza. Ikindi kandi mu buzima umuntu azaba afite intego yo kugira neza, uza wigirira neza, wigendere, kuko utazi ineza iyo uzayisanga. Reba nk'ubu mutugire neza, kandi muzukura benshi simbazi hano ni n'ubwa mbere mpateraniye, ariko kubera imirimo iravuze. Mwakoze, Imana ibaho umugisha, kandi tugize tubivuge ntitwabirangiza, ariko imirimo y'Imana izabaho umugisha, n'Imana yo mu ijuru izabahembe. Murakoze. Kubwo kurangiza kuri ibi bintu, kubera ibyishimo mwaduhaye, ibyishimo cyane, dutanze 2,000 kugira ngo abakozi b'Imana bamwe soda base n'abaguwe neza. Mubanze mubakomera amashi menshi ku Mana cyane. noneho nibicare mvuge bo bicaye, bahaye ako gahusha. Imana ishimwe. Ngiye kuvuga ibintu bitatu n'ikindi kimwe. Bitatu n'ikindi kimwe. Haleluya. Noneho njewe nyansingizwa nari muzi. Aba bana ibo sinarimbazi kubera natandukanye nabo ari bato nk'uyu mukuru, ariko nje nari nzi nyansingizwa. Nabungiye muri Mibunda mvuye mu Minembwe, nyansingizwa mumenya, mbonye uyu mukobwa muto ariwe usa n'ufite imiterere. Uriya mukobwa muto yandiyomenya gusirimba, namwitegereje, ariko uriya mukuru we nabonye ashoboye gusirimba. Nyansingizwa ntigeze asirimba n'umunsi n'umwe, tiyarazi gutera n'indirimbo, habe no gusenga mu ikanisa gutya ntabwo tuwo mucaguye ngo asenge. Ariko kwitegereza cyangwa abashitsi baraje bikanisa, akinginga abayobozi ngo bose arabatwara, kandi bamwe bacumbikiye ahantu mu Rubunga, akavuga ngo mureka bakorere bose niba ari icyumweru cyose. Ico ndagitambutse, ico ni kimwe. None ikindi cya kabiri, inzu yiwe yabo yari iba mu muhana mwirango ihekera izindi. Noneho umurima wibukaba munsi y'umuhana wa bose.
noneho yaje guca ibigori bibisi iyo byabaga byeze akajana igishambagara agatekera agashiraho n'imigozi yuko agenda heza abana b'umuhana ibi byose bishogetse byose agashika mu nzu asigaranye ibi umutambika mutoye ibyo bararira gusa ko mu isafuriya ntoya bikaba bishiriyemo bana gutya kandi muza abana b'umuhana wari umuhana munini ico naco ndakivuze ikindi congeyeho noneho ico bavuzeho ngo yahaye umushi ikote apana si umushi w'umuvuga butumwa ni umushi w'umuhinzi mutaja kubira ngo ni umuvuga butumwa amen ikindi ni ukuvuga ngo arareba abona yuko yambaye ubusa abona ko nta myenda afite aravuga ngo reka ari muheze yabanje kumuheza umunsi umwe izo kumwukiramo yanyagiwe ngo amara avuga ngo nanone ibi ntabimesa ngo birashaje hayamo muheza iryo rishaje ubundi hari nk'imwe yabo bagiraga rimwe na rimwe yakundaga gupfusha iyo nka ariko yamara igakamwa ubusuri gutya kugahira no muci titeke si wari ufite inka nyinshi umugabo we ku bandi bari baturanye n'abakuru be bamwe bari bamurusha ariko inka zo mwandahuna niyo mugabo we tizaza agaziteka amata yazo ntiyeza agashira ngo akame muri byo noneho undi munsi umwe turahaza twaze tugiye ku ishuri rya Bibiliya twaraye maranda nyine bari ngo hakurya bukeya ikanisa muri iyo minsi noneho turahanyura mu gitondo kuko yari atwitanze nyine mu nzira ngo tuhanyure ngo dushike yari atetse ibishimbo bitogosheje amazi ya mbere byumyega amazi ya mbere atarakama aravuga ngo ntibogenda ngo tutariye turamubwira ngo nareke aranga bararitse muri kurindi ziko ngo amare za bishimbo bidahiye aterera nk'umunyu gutya gusa adahira abasore amazi ashusha ashiramo umunyu amare hariho amata makeya abarinjira heza ninje bari mukuru abandi arababwira ngo nibarya ibyo bishimbo bibisi cyangwa bakoze mu mazi mabisi bakoza mu mazi ashushe gusa umunyu uwo munsi nyansingizwa aratangaza ibyanyansingizwa nogira ngo mbivuge ni nkakurya umwanditsi yavuze ngo tuvuge ikindi ngo igeco turengana ariko ndangiriza kuri iki kintu ndashimira navuga ubuhamya bwa nyansingizwa bukeye Karegeya narabuvuga ndababwira ngo Imana ishimwe kandi Karegeya yari muto ico gihe nawe ariko ndashimira Bishop Semuhanuka niwe wakozweho gambere kandi ari nawe muyobozi aravuga ngo abo bantu ngo dushakishe niba twozomenya turakarakara sinzi abashatse kuvuga ngo hari abarica sinzi umuntu waje gucomoka ngo hari umwe ngo uri hano Kayore ico kintu kirama kimuzaho gapapa y'amakoro urubuga koje kugera gutya ngeze mu rugo nanje ndwisangaho kuko twaze turushiraho noneho ndamushimira Bishop Semuhanuka ngashimira abantu bose nagiye mbona ku rubuga kandi ngashimira cyane gapapa n'agasita abana abagabo b'ibihumbi rero Imana ishimwe ko tumenya abana banyansingizwa tubonye urusharo rwe amen dukumana Imana amashimesha